ya tanam pada nama oleh University of Nitaya oleh Ustaz Masan oleh karena itu sampai ibu yang harus berbakat jadi kalau berarti kau jadi dia come to bring peace but division ya disama itu tadi itu satu makna yang domingo fenomenal satu peace atau Wala sinengalo na ia tātou no o na mai tabile e pungai na fio mai ia na lang. oleh kami fatalofo ya fafelo ya baru mau dia tanpa kansia tamam dinama tua ya pada rumah kembali ya mesti berfungsi tersi naik fanau kumalapa pulang dan bomba laiti ya alofa tua ya família tanto oportunidade ya malu fatoto malu follow site ya mesti fena yang kita tahu mana Mada fengan bana, fakau nao, yang bertukar telefon satu saya baru fadi. Saya sesuatu tu, ini fakta sila tu, family boy, yang berlangsung asal family yang neta yang saya orang ini enggak berfakta. Yang kita tu membuat boy fakta siapa, yang manusia boleh boleh difayo tak, alu mai orang family boy, yang fakta membayar sila siapa itu. Ya mau waktu dia rufuk yang nem tak tua yang terbening yang dia nak makan tak ingat oleh salam fikir dia salam baru full ya mafhum dah dia apa itu dah ya lepas itu salam dia umayona tak punya tu ini tua ia faedah au itu mau tanah Orang awal tahu, orang tadi orang tengah na efak manusia muoi, matung tele tu mulia tu, ya efak awal mai ya matung, orang matung wala awal le lo wafa, jadi ia le tu awal, ya efak fusia matung, ya malam mai ufuma, orang fak ina ile orang matung, amen. Saya dan itu televisi. Dan roto terlibat, ya awam dan kami melihat dan muatan main tak oleh ada telefon dan itu, ia oleh tempat yang nansa, yang kenal rumah itu lagi ini saya, yang nama Fah Tengkele. Fanetana, oleh nama oleh Fanu, orang lofa silsili ese oleh Muhammad. Kalau lofa terjadi rumah Tuhan, saya mesti lakukan foto lalu kalesia rumah memang rumah mai, atau rumah tua, sama macina, yang pakai foto, saya lalu mari bukan boleh. Mesti itu betul si matu fana matu umai lawan dengan metas yang roto itu si matu sudah fana dina wow lofa betul mesti dia sebenarnya matu kalau fez a nur matu tak boleh naik di tanah wiai na wabah latar na asal kunaya tu boleh dia susah ai manu te moti boy tu ni ba foi ta le a fai nai manu bola e peta ni ta fo a manu no fo no le le so ba tu a mi to no so ba tu ma lo sia so ba tu pot e ai ro la ba lo fa tu le no mo fai ai mo le a no
Mau le mau se le fua mau lo ina le lei, ngatu le lei ma le loto file. Mato mo mai ai mato te tāpua whatasi. Whakatai mo mia foi nai o mato a inga wōma me mai mai pele. Nisi o mato matua, nisi o mato uso, tu ngane o tō whawhiti, tu whanau. E ao mato tau a inga tu te. Mato tonu le ngano le whapo tua le lini. Mo whapenao nei wānu o tusa o mato ngano. Mato whawhitei fōku. E wina e leo ato toa, le mato mahatanga, e niti o leo whaina pa au mai. Pei tai o mato tua. Sila fia o tangata palanga e atia. O whamu wema me whaatitau o leo whaina lava mai. I whapenao e ho atia e loko o whakaro mato. Mato whaatai, mo wina hori nei aso, o whaina whaitau langa. Pia manisi o mato. Tina o tamaa. Whanau fō, e te masani, pe sa koe sira o te ki whanau fō, ia te tai o nei tai o fō, a maro puli, o ai a suru le tino, i le mata o whiu, i whai o koe whafo, i e so fō i rawa. Mano whaftai nea tunu, mano o tupu, whai o mano tofu, te leo whanau iama, a wala mai fō whanga i nga tupu o te ta. A whai i a manoa, Pai una pato kuina ma sotomo ma ta poimo ana whanau wa fala singa tau vinga fa moi na fa tau le tua te lua oe ma mia i me uma le maroso le poto le te maua ina i fa penao ne i niki i fa tepo na i o matu wa ina uso ma tua fa fini o ma une mai Nga te le nei atu nui mai, so se meo lawa i sama. I whapenao no atu i ailo whamaniana i aina atu. Ana matu kutalo lea lea tu o mōre lalo lalo whenita. I la tōu kuku ngā tia, tōu misa o whewai la inga. Ai a mara o nei o langa, whapenao ni sāmia. Au whesosoni, mai la tōu me wofo atu le ola. Eo atu ailo lofo i e Ui la tau, au na manu talo o wala tu tata i manu. I lau lofo ma lau whanasi tōna tōna. La whaili i a wala e manuia ai tangata, ese le whau, le pule tutu, o manu whasa a wā. Ai e whapena ana wala atu i ai la tōku tata. E winga moni o lofo ma lau manu le i mō tangata umara. Ama via tai o nei e tunu. Matu bola tupu ai mau pera la tu sofa so o lo finalo e ala le poto ma le mai ia o fu fuamo tu la fono e manu ia mai tana tama matu stalo le tu bon mor fena ma lo sa lo ama nei o la tala te sa ili ai nisio le atu le vai ta i lo matu tu minatu ia whapenao na whiwhini mara tonu, i ofu fo i ola o i la tau mara tonu. Ina ia whaia la wala o whina ngaro i te uma, a wāre le lei mara i o tangata umara. Mātou ki tāno le tuwai a rofa e mātou le kāre sia nei. Lea mau tofu mai mātou uma, tofu mara pito la au, wāre manuia le arwaru le lei o whina ngaro mara ngāre. A mai whasino mai a wala i manuia ai. Whapenao mai loa e o tangata mai mātou uma. O au whamanuianga, o e lawa e ongna la ngana, e te au mai fōi o manuia mō i mātou o ngana. Whamanuia, ka pāmati nā mātua, o lora so i fuma le ora. E nāre, ule, na māri ma whai la uma, na mō pēre tō whāre o tawa ni roto, wāre le leo ina wā inga, nuku a nāra whangare atu. Ia whapenā fōi, tōna mo lau ni kāresia. Whare tua ma tausi, mau pēra lātu whutua. Mau lo lātu tau la mua. Ia wā lama sa inga o manuia, mō nā i mātu pāinga. Puranga tala wou, nisi o whainga wenga, nisi o whao wou a oma. Ia tua whamanuia leo leo ina ma tausia, mau le ora toa anga. E ora fuafua te tau.
Ia moa manuia o leora nei, ai si manuia o leora Manu tau mo matu from the beach for young children, we continue to pray for them. Please, Lord, bless them. Keep them happiness and keep them safe in all that they do, in school, at home, and even in our church. Matu tau lea leilu matu salino funi. O vinga matu te pese ai, so ni mau ngā mo le matu mola fia mola tātua. O ia ma te whaitawina i e whamara se upu fo i e tau whai ai. Vai lawa te mata o e le ni e te whetalai a o mātou whamara. Ia whio mai o e tātou whatasi e me asu e umala o whai. Ia ni mātou fuafuanga ia malawa o whamaino mātou tangata te tō tasi mola whaanga mātou. E ia lofa whama i o mātou malawa. I ule ne aso no mo ya ki mauri o ma lea ma la ya Yesu amen. O tusi moa e mama mai le pengenga fuai o le tusi o le pera feta ki saia tau lima, pai mua sei o le piki. Isaia, tau lima, pai mua sei o le piki. Tātou pai tau pe awa o ai. Pai tau ina o mana a pia mo. Se i o pese atu i lau pele. I o pese i lau pele i mana o hini. Sa i lau pele le tō mine ki le manga maka le hū baka. Ia mātua e ai, ao ai mā. Ia tō ai fōi le ine o sōreka. Ia whai fōi o le oro i tōnu. Ia fōa ina ai le tūnga uina. Ona whātaritari ai nea. Ia fōa mai ni a ko fōa mai ni neanga. Ia e se mea e tō e whaia e lau tō vini o te rei whaia. Se a fōi mea o fua mai ai vini leanga. A o whaatamitani e fua mai ai vini lei. O te whaata funa ina ia, le sala ina, le te ua, ai te tuku ai la au tui ma la au talatala. O te vai atu fo i ao, auani te tō i ai ni ua. A wā o le tō vina o le ri i o au, le ainga Israelu lea. Tangata o i te fōi, o lona whato anga lea, na ia fia i ai. Na ia whaatantani le whamasinonga, whauta fōi, o le whasitangata. Na ia whaataritani le anu e tonu, whauta fōi, o le ui. Luka, tātou skulu manua, o whā skulu maniwa, se o lima skulu manua. Tātou whaitau tātou māsa. O sau e lako le api le tau. Si asu neo se toi e manao e ana mū nei lau. Rou baptisonga o le a baptiso i ngā ia. O matuati ngā lava se i o whaivina. Wate o tō mea o o sau e a batu i whie mō nana. O te whai atu rei o tō i le ai.
Wa e a matanei o na po e iai le fale e tasi tangata e to lima e vai ai la to. O le tōtōru e whamasi sei ma le tōrua. O le tōrua foi e whamasi sei ma le tōtōru. Whetalai atu fui o ia le motu tangata. Le auto i loa le au loo atu i sifo. Ona auto fai ani loa lea. Anei e ua. Ona taunu fui lea. Outou tangata whawhia amiatumi. Outou ilo matauina le amio lani malalani. Se a foi le mea tou te le matauina winga o ni neita umsanga. Te lei sau e a mai le file mu leanga. A o le file mu le lei. Nā sau e a mai le te vai vai a I le lei. A le o le te vai vai a I leanga. I did not come to bring bad peace, but good peace. I came to bring good divisions and not bad divisions. Together we stand.
Galilee to Jerusalem, and the broken hearts try to see through eyes, where he lived the way he lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength where we can't go on. He gives us shelter in storms of heart. When there's a peace on earth, there's peace in Christ. She gives us hope when hope is gone. She gives us strength where we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. There's a peace on earth. There's peace in Christ. There's a peace on earth. There is peace in Christ. Yeah, I'm aware of that. Alors, encore ça. Did Jesus come to bring peace along? Kalau tadi faham, there is peace in Christ. Kita tahu semua mesti dia. Sampai orang tak faham why the gospel name, ya, oleh telinga Yesus, pemain sahaja mainnya division. Ya, dan pembefahan division lagi. Ele estava bem filho muito ama, a filho muito ele estava bem division ama, e a olha division ele. Thank you kids. I think that will help us big people to try and understand, what we are talking about today. It's all about Jesus and understanding what He came to bring to all of us. Yeah. God continue to bless you and be with you. Kami tell you tua ya tu famel. Ya mo be poto mo ne atamai. Mo le fista. Mo se fo mano lo ni. Ya ni ia la mane tu ni te no me to foi. Ya pa te ke mo ni yaso. Ole la uma i le swaf mano le tu to male alo male mano ia. Amen. Fate auto era un stato fatto fine buono normale. O te fiato di altro dopo le anni o le fiato. Do you think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but rather division. Tau fate maria de tala iso. Tau te fa mo le mo ma le. O le whaimofia i o nā tō te se tātou. Nā tō se anu tō whau mōle matua le whaimopuna nā tō whāra mātai o le se furu. Nā hui whatalai e Iesu o tau se la titia.
Pa te utu no sau e mai le file mai Yesu le ai no sau e mai le pe. Ya la ko le ta te no. Le sau e mai le file a o le se va ya. E ile o le titi na le pito e la. O le upuna na tusi la lo le no le fai no le Luka. That's the word Luke wrote down. Le fa vai ile fa liu me lu para mi division e poi fa liu me fa sanno o le se va ya ale una le dia meriso le poi che come non c'era to divide and distribute le una na tele salvo le file bua non salvo vai ma tu fa il tamata malama o le tala le ai na e whatusa i Yesu mai tomo le ainga ia ora i tu na whewaka e ainga le sau Yesu mai. So inside the family, Jesus gives us an understanding of the kind of division that he came to bring. O le winga na Yesu vai to tomo le ainga a o no sau e watu le whewaka e leo te tala noia. Ia o na whewai vai ai leo le ta māmanu nā tali, o le tina mana na tama, o le whapena. E tā rolo me leo le whewai vai ai, tātou manatu lo le misa e vele, o le disagree, winga o whiwhutu a. Ai leo le winga nā le whingaru Yesu. Division in Christ is good. I le lea. Olo no winga sau a to na fofo le melo le vai ma tufa o le ngalo na tomu ale na na ia. That's what the Spirit does to us. E tufa il tamata tusa marona mafai ave le tamata le taleni o le taleni fatamati na fa nau fa taitai fa te utupe, foi le tusi, foi se au, matai, o mea uma o vai maenga le tuo. Ai, o whai ona disagree, o whai ona whiwhina wa, o se vai a. Ai, o le musunga le ngā, o ia le tonu. O le no winga, o whai ona matara noa marupu, o le alumea le awhai se whawe la me tumana. O le winga, o whai ona watulo o lapu, Sofia o le ngā ko ia, e le tusa per Sofia foi, o loto o lua le ngā ko ia. Ai tala noa elementas. It's about being divided by the Spirit, but divided for the best. O inga tau foi sa ili uma le tamama tina, ka pena foi whata. Ai le tala noa mai, e le foi leo se vaga inga se suri tua. It's not about turning our backs to each other, it's about facing each other with the gifts of the Spirit, regardless of how different we are. E tu salava pe tātou te whese se ahi manatu, ai e tātou manatu ma whaaloalo le tasi, o manatu e whao Sofia mai le ngana o le tua. I o le tāmoia, ka mai le isawa e mai le while. Ia te tātou e loe pese le whana. Fola me ale whana o Yesu, prophesied by the prophets, o le Prince of Peace, e a sawe a mai le file mu. O le si le tala le Yesu fai le namia o file mu, te apapina tuto, e le tusa le file mu le no sau, e a vatu ma le file mu, e a vatu le loro namia tuto, e o tau whawhia tu namia, e temi soi fuai Yesu, o le mita utama lea o le maro roma, e mita e kua ngā file mu, e mau e pēr, whato I lalo I sia tunu, la mai le tamao ainga, ina I aola file mu ai, tamata o le maro roma. Nā lefa me Yesu leo te ni sa ue la tupu ngā file mu, not as the world gives, le file mu e a whatu I a tutoru. Le ale le malosi o le ngā paia. O le atau foi feita o le tāle. A tama le nai fa Yesu
atu lono loto i le papatisonga lea na o e watu ma whata mo ia o le papatisonga o le ngāna pa ia ina ia ma whai una tau no wai sa matau no o toa sa siri mai le tau whai sūna sa i se pesefe tau no ia o no tau whamanga le ia whamai e pewa whamai e sūle sa o mai while so mai whika ia Fatu le ele foi mo fe power me na ngata foi ko to fa o mata to e me fa o me fa na ke le sa mai le file mu ama a o le fe mai vai a I did not come to bring bad peace but good division ta o foi mo fe a ta dia o ta do to na le se me na sa o so ma o le si me na o to fai le le tala e tau. E komiti ale whai kore ale tala e tau whitamina ma le tala nai du matu. Tala nai du matu whai mai taura matai a watu i ala na pule. E whaai e iana mea uma e lisi au ona. Ia te kono fore au ona ma whapea le upo a whesau. Ia whai ore i vela au ona e. Whasi isi au ona ai maimu. Ia while mure amarana. Al fine mu le amana na fai da ona na o le mata ala ma fa tali ma mo ti no e to fo mai le ia ai o fai la mo le mule mo sa o to ia ona fai le o da mata ia fai mo ta la e ma ia fo ia no fitau o fitau ki fai mo ta tu le so le na fa no ma nai matua ia hoi nai matua ta maa leo foi o matua me tala Yesu a tova ai o ani mele matangi mele tule i sifu ia ono tova mele o latin ia ani mele si a tova ai tule si tu o whameo le amal tau ia ke leo ni mea na o tenu Yesu na tuku wai mai Yesu o tau tangata whawhianga tonu. Tau te loa na whaitau, le langi ma le raro langi. Ai tau te le loa whaitau, mea ia tau te maai atu iai. O tala na Yesu tatu le soni le rufaka. Nare mingo na me mea. Ea no whea tu aso ia. Aso ia no te sau ta tau minusila. Ia sata nofo ai le si te nai le mea rufaka. E ile tau mo fo e le tau mo to fa fai fa to ama e fo e do ai le me na tu pule le tau fa mai a mu le tai au le tau ia o le ia mai lo le la le ama des ai a mu le fia fiola ko le lo le la le lisa. There's a saying here among the farmers, red skies in the morning, it's shepherd's warning. Winga ala tulai multim, tulai medilo luarta, red sky at night, a shepherd's delight. Winga unaso de la so. Next day is gonna be a good one. Ya fai so e loa ta fai tau wanga mo winga o mea e va ai e fa pena fa le mantua ile na yo mantua le na mantua ta mantua la as e va ia lo mo so o iwa fuma mai moso ya la fare mo sapere lo tina ya tau yo e fare ina tau e fare tu lo o mo tu e sawa e o tu dai le sami ya mo fatela when you see some trees fruit then you know there's a connection to some of the things in the sea ya fa pena quella termine fa la o ma sì ya vorrebbe tu fa la ma to la sì ya e le colo ma guardi ca mo e ho fatto e vai un lato e no ma tol ma sina ma li o che le ma io tol ma which un passato it's so our old people a lot of us they loa tātou tāta matua na whaitau wa ai i le nekia wa i la au wa i le parapara
mani ele, ona Yesu tama le mani. E fa pe na mo, pa pe na le tu la ma le, pa pe na ko tama ko. E lo le le ya ta ma ku te pe ta ai fu e fesu ya inga, ya ma le o le tau, ya ma le tau mo me o lo tu. Ma tu ala so ye to wa le ai mo su to. Ma dia ya mo me lo ma ta na pe fa sa mo di si. Pa me lo tu ya no tau yo le ma ma me lo sa la. Ya ni me lo fa me to ina. Pa ho le de vai ta fe la yo sa la. Ya ta fa. Stau, ele foi feliz. So, ele foi meio sua, ele amava tanto o loa, foi tal, não foi tal. Quando botou a minha lenha, ele estava filho mal, mas tanto tal filho, mas uma lama, se suia inga, o meio tanto uma sanha. A família assim, alguma vez tanto beitado tanto tal pelo, tanto loa foi tal, me fa pena. Ai tātou te lei loa whai tau mea o lona whiu mai. Tātou ni manami. Tau sau e a mai le whewai a inga. Rongo inga e loa. O resi tarata le tisa kui, mo whewai a inga le whetautoro na nato i ato. O le tamata o lai whaosofia. Ei loa whaosofia le ngā. Ai loa hoi whaosofia ka mo whaiseu hoi. Nana ko me tu ta tamu ta to poto e mo tau me ese o lona. Ai ta to poto fo. E lo mo ti no le musunga le ma pa ia. Po lo to lo, po lo fa nau, po ai lo. Me le tala le ma tu le no fa tala mo ma tu. O le tendo le fuai le tua ia te poi. O le tendo le na o le fina nalo le tua me fai. The more God gives people, the more God wants from people. Dalam na nailu matong mo tuwa datu besok. Kalau nuinga aku fawa, wala no faya ya fa fi awele tuwa. Uma nama ye no lore le telo simia. Eta tau no abatu le tuwa ya la ilo ngana. Pakena ko ile tofi fa matai. Tofi fatama, tofi fatina. Wa uma tofi o wala wina fa manuia ile tua ya tato. Ele ia moia tato te nofo ai. Matato fia fa alia, matato fia mitai ai. Ai na mai ne tato fa alia tua i disi tangata. Le lofo le tua. Ia te oe ma matato. What has God given you? Good life? Healthy life, pretty life, that's the more God wants you to give to others. I know that my tato wabi o le mane au le dei, mane marusi le dei. Ia ai tato le loan wharia. A whai mo tato loan, tilo mo ai solo mo wha uinga. Ma sa ola tato wha uinga. Ta mai whina ngaro iso. Ia tato i loa. Ona wha uinga le present time. Mea e tu tupu lo waro. Ma e tilo, ai vai e tole le mania. We must know. Ai don't tilo tu ai le mania, ai se e to e amo, to so to ia. A tilo atu mo musu oi le amo pa ia. E le mania me la família stata. E so fa ni e. E lo fa mai fa missa e so fa ni e. Know how to read the times. Like we know how to read so many things in life. Por fa natureza motrato. Ya, le calesia. E le ora fitangano Yesu tau te whewaiwa e pe tātou te whewita. Sa waru le presbyterian na. Sa whelu kono tātou pūlema te. Ia tātou pūlema sa amo presbyterian au ka kei ana kua whiolo lato. Ua matua e se whelu so. Ia. Nga whaino tau no, tani e pārangi o tu nga whai tu. Mai o le, wisi te nipe o le, o le whewai a. E o se mea le mānei. Ia me se ame o fufuanga ma misa ma, whakoleka o le Samoa ma toa ma fiti. O ona i o la tō. A wisi te, te tau mafu o mai le mea le, whai nai ma le whewai a.
Fai a misa, o isi o fatule si lo. Uma fatule fai vai o lei, a misa, o isi vai a fatule si lo. Lo tu mai a la mosale, tu tisi lei. The same principle. Ai le matato, fiti con no. Ala ta le pa ko fa pepe ka o le ama le misa, o le pe a mo ya sa, o ma la o to no ma la. E pe ta o la yo tu ni ka ko. Ya awala fa pe na ta to, e fa vai ta to wa fa si. Fa vai fa le bo le ma fo ka fa vai ku fa. Ai awala fa ye be le ma sa ni ta to le. O fa ye misa, o fa tu le o le sino. Awai te fili lo tu ma. Tasi alu na maka ya ai umasu ya wa feva ya I le le pe o le mene fena wa Yesu o le feva ya I ese ma fu forma ai ta vivi ya mata sinio o ile measi o fina malo na le tu o ta tu bola o na malo bola na due ina ia ta sa I mo ya ta tu o file mo le ale file mule ko le fatanga file mule to a vale mo la e fatanga vai na pera se vai fa pa be ko e na munga tu va tu per ka ko le anche diste el file mule avanza a file mule lo e a Cristo e la to fa tu ko file mule ta ko fa na mo le na ku fa na tu Yesu na vai mo tato ya ina ia tato lo no ya ma ko na mo ia mo no final ya le tu tato clasia ya tato mo le file mo dio che visto ya ma fa vai ingo na fa ma ya ma ko to tato mo la ma mai tato ti lo ta ko ma ko na tu mo ia ya ana le tu fa ma ia Fate un togliamo un sangue dato le file pure da una o ti faiato ya tu toglie ai al vai a tu te power file pure vai lei ya in so ya ono ron sua forma ma amen wa tau nei le van tiu tau mai le van tau ya o lo ma pe la mo va ko lau ya I tonu natu le wa mo tu ni se ta tu pasani le sta tu pa polo ya sta tu pa tai fo yo va ta tu va le ya ta tu va pui ya ya ta tu ma ko su ma tu su sanga wena ya mo ta tu sui lu mo ta tu su sa ya e fu ni ana lebe lo fu tua ya o fai o tatu o ni vai le sa ton ya o masina ni o puso ya e ni tu sa na wa lima ya o ya ya ma bu fu tau sui su tai ya e ni tu o i na pelo tu fu o so ma tu wa sa ya ve ni tu la ya o te la ya no falo ya tu ya te primo uno ta wei solo sumai te sutana buena te mau le kansia tua pai o lai nan ya mi se pai mau uno ta buena no fa ya fiu ya tu pau ainda ya o ai no fu mai e ai ko papa ainda te fai fa ya mi se foi madu pa koloma Sua tu tahu sa mama ya mau ya afilo itu ini sudah sami oleh umat itu waktu kita sesuai yasa ya au oleh sa ai melang foi uor ta tu makta mai itu foi pak membuat ya kalau dari jauh lain ya ini tu ini tu mai penana ya itu satu filo yang melu ya itu ini tua rofu lei ya ona ua mau tuatu se au falenga ya ko se manusia au
au whiwhiri o le sa. Io le sa mo e tātou te mā. Ia e tātou mai nāu, ka otu e ai whingaro, ua mautu atu, ia au wā, tātou soifua tau tua ma soifua ngā rui. Mai se fōi tātou, whaapea i nei no rangi i tēlo, leo roke mai te asu, ma le asu, ngāti tōnu ainga, ngā wena, mai se fōi tau tua ino te au tua. E te tōnu nātu ma whaamoe. Kasi nei o tau o wāwao i a rangi mā se o tēlo nisi. Ngata, ia e whaakutai o leo, sa nino ma whaamāklama, ia, anura ia ma whakona i rungi e pau, whelawa me whakona ia, mai ei lau whiwhiringa ia, a wāle, tātou ola te tua manora ngā mua. Ia, e nei tulai mo le tuai ni wha, e tene lau sunga i, e tu tāngaruanga, ia whaakutai mo sai i nongi o wān rolo e kasi. Leo e te oto le ai whingana, ia le nao na whanā e au i sa. Ponga le langi, ia, ponga poi le kasi. Tuso e au whiwhiria o sa. Dei, ia ana leina tua i lo sunga. Ia whapeo na whatupu peo manatu. O ea mo ea guam. Ai o whingano, ia mo pui lo sui kua rau nei i tini. Ia o wāre whene i peo mo tātou na wena. Ia mese ngā waina, e upu stono tātou sa. Tele mo na o sa. Ya se tatu fufura mal ni sa. Itu ma pai. Itu sa buat se tatu tebal. Ya pa ni ko ya tu. Ma lo la pai. Ni na te na. Na ainga ya na pa ma. Itu no sa ma man. Itu la mo na maya. Ya lai ko mo. Na to mai no tātou me tutino, whasare, potu a pule, potu marau. E tamukie pōi na uma, ai tōna tēla i tōbrana, noi nā hona lea, e a sāma e saka, e a tōi, tōna le tō mea whanama, e a wā, tōtu se futa tua, tōna wenga, no se pō, nai whanau e a onga, tōtu pōi e o mai nasi o tātou mafuta, ia mai tu pē tātou tālo whakamole, ia soifua mai mira te yasu. Moi mano o tō, mas moi whakapasa, e mā tōru e a masau, mano e me o whanau, ia e whapomo whakai e o sāngon tātou o tusi, mā nole o ngā tue, mā rota pōi e tūro na ngalo, whakapia tātou niwa yasu, e whatutu te au ngā wana, e whatara whatu e a sā, mōne tōro whai koe mea pāle, e whainalawa mai, e matua whoi nei tō e ina, e manai no mātua, e o whankau tūri pei ngā senase, e tātou tō koe ti tāno, e whasasoa e tūa mā rosi, tino mā rosi, whasiri le ngā, e a wala mo whea ngā nuanga ki tō e wala wina e me tō, e manuia tānu e karisia mo whea ngā nuanga ne yaso, Tōmura tā kututūrai mōna i whāmaiam. Māturu nōna lawa o māturu whiri mō whakasi ani mātou. Māturu mai lawa māturu te sua wharumanga i a te oe wā. Nō māturu mōna whetū nātu mo whia mōna. Se ia lofa wharuia lawa lawa kārisia. Ta mātina mātua a inga te tasi. Ia mese nei māturu whakau leo ina te whia. Maua e manuia le tino le mawhawhau mo le ngana, fo i lawa le inga i ata. Oi, tu mau e mātou nonga, le manuia le while mū, ma le lofa sirisi le ese, oi le tua tō kutasi. Le te mā, le alo, mare ngā pai ia, tu mau mai mo mafuta mai mātou. Le i o whātua o whātua mātou.